Neureklinik Donostian kokatua dagoen osasun zentroa da eta BCBL-ren parte da. Irabazi asmorik gabeko nazioarteko ikerketa zentroa da BCBL eta hizkuntza, kognizioa eta garuna aztertzen ditu. Neure, zientzia eta gizartearen arteko zubia sortzeko helburuarekin jaio zen. Neurekliniken hizkuntza nahasmenduak zein ikasteko zailtasunak ebaluatu eta diagnostikatzen ditugu. Hala nola, dislexia eta arreta defizita besteak beste, bai haurrengan, bai helduengan. Nuestro objetivo es realizar evaluaciones exhaustivas de todas las áreas implicadas en el lenguaje y el aprendizaje, para después poder orientar a las familias en la búsqueda de las intervenciones y medidas más apropiadas para cada caso. Nuestro equipo está formado por profesionales de la logopedia, la psicología sanitaria y la neuropsicología, entre otros. Prozesua arduraturik dagoen familia batek guregana jotzen duenean hasten da. Lehenik eta behin, ahaideei arreta zentzun eta ebaluaziorako garrantzitsua izango den informazio guztia lortzen dugu, haien kezkak ulertzeko. Behin beharrezko informazioa bilduta, ebaluazio saioei ekiten diegu. Saio horietan, proba estandarizatu zein guk geu sortutako probak esartzen ditugu. Horietako batzuk dagoeneko estandarizatuta daude eta beste batzuk ordea sortze prozesuan. Para el proceso de evaluación es muy importante tener en cuenta aspectos como las características del bilingüismo de los casos, teniendo que adaptar las pruebas cuando es necesario. Una vez hemos llevado a cabo las sesiones de evaluación, analizamos la información recogida, tanto cuantitativa como cualitativa, y obtenemos un perfil en el que intentamos describir las características del caso, los puntos fuertes o las necesidades educativas, entre otros aspectos. Y tenemos en cuenta en todo momento los aspectos emocionales, personales y contextuales. Informazio guztia txosten zabal batean jaso eta are garrantzitsuagoa dena, familiekin biltzen gara emaitzak ahalik eta argien jakinarazteko. Prozesuaren xehetasunak eta ondorioak modu ulergarrian azaltzen saiatzen gara, baita familien zalantza guztiak argitzen ere. Ebaluazio bakoitza erreferentziazko profesional batek egiten du, hasieratik amaierara arte, baina talde lana funtsezkoa da guretzat. Horregatik, kasu guztiak klinika saioetan partekatzen ditugu. Saio horietan, kasuak aurkeztu eta ebaluazioa bideratzen saiatzen gara, neure taldeko kide guztien zein BCBL-ko ikertzaileen ezagutzaren laguntzaz. Además, durante el proceso de evaluación y después, nos ponemos en contacto con el centro escolar y con otros profesionales que hayan trabajado o estén trabajando con el paciente, para compartir información e intentar que todos trabajemos en la misma línea. Labur esanda, gure helburu nagusia zera da. Guregana jotzen duten heldu, zein haur eta haien familiei hezkuntza eta bizi etapa guztietan aurrera egiteko bide onena bilatzen laguntzea.